Unsa man eh? Redemptorist? Century House, mga Kinaraan. 300 years. Wow. Oh, this is the town of Bolhoon. After Oslo. Nice Ang building. ang kalye nila murag pag kinaraan yun, no? Anong ngalan sa tao? Bolhoon. Bago lang ko kadungoga na. Look at that. So, Hindi ko na nagtungkak si Magellan. Sa Cebu City, gatan. Mactan. That's where the airport is. Yes, the airport. Kaso nagtulong, sunod ng island ka Cebu. Eh, dito sila naglanding mo. Dito sana inambos ni Lapu-Lapu. May laktawan na, may Panay Island, there is Piak, may Bohol, there is Talo, may Samar sa Piak, may Negros din, Panay. Probably during the time that was the only inhabited island na naispatan ni Magellan. So they went there. I want Toyo for rent. Ay, kalsada yung Bulhoon. Ah, Ilhanin mo basta Bulhoon na, basta inalin ang kalsada. amaw na ni. Kung sila lagi ko. Murag mauman niyang kwan dito sa Mabinay, sa Negros Oriental. Mao ni sigsag kayo, kuyaw. Mas kuyaw to ilaha. Saan? Mas kuyaw to. Mas kuyaw to ilaha. Oo, Mabinay. You were starting to get sick, especially when you have rash around your face. It's like viral. Kani dili manipilas, kato taas gyud. Nice ubang part. Na part. We are now entering the town of Alcoy. And I think that's their old church there. Alright. Church, supermarket. There's a supermarket. Alcoy Public Market. Okay. And a beautiful town. Sure. And I think this is the municipal hall. Alright. Alcoy. There you go. Alright. Now we're leaving the town. Siya highway. Hindi na ko kay nomdom sa ngamon nga quarter sa Dalagit eh. Naadara kami bahay ang among eskwelahan. Dara kami gapuyo.
nga mga medical student nga rural. Every 2 weeks nag-ship kami by group. UB talaga. Or Southwestern kanento. Oo. Kanang ninumduman ko ang amon nga kwan nga quarters. Murag bahay man na. Going to the beach. Mao ra to na dumduman ko. Wala na. Pero ang tawag, we are now in the town, or we just entered the town of Dalagit, Cebu. And Agiantang Plaza, no? si Race Bus Stop. Kaya si Cemetery sa mga. Wala na ko siya may nadumduman. Si Race Bus. Series bus stop ni. Then Cemetery sa mga. Wa pamanto sa muna series na dagat na ni. Mo lang to na dumduman ko. Minteryo. Mus Pagkain yung mga tao mo. Balay ba? wala pa rin, no? Pag pandemic naman hindag ang mga balay. Asan sila gikan? Sidad. Syudad? Uli. Balay sila pag pandemic. Uli. Quarantine. We are now leaving the town proper of Dalagit. Next town is Argao. Wala na ko siya may nandomdoman. Hindi ko na may domdoman yung mga kwan eh. Mga cliff resorts po. Parehas na dito sa Kuwan. Mga tanong sa diving. Nasa cliff ng mga resort. Mao to nga munto nga kwan, French di ay itong kwan ng tagiya. Atong hotel namon, ngin pick up mo sa amon. Paggawas nila, nga gin kwan niya lang kuno, gin rent ang ng property sa Pilipino. We are now in the town of Argao. Unfortunately, we cannot pass the town proper. The municipal hall, the plaza, and everything, because this is a separate national highway. So we bypass the town proper of Argao. And there's a lot of road construction around. One lane only, one at a time. Medical school. Mao nang pagkatungog ko. This is the beach. So probably wala na diri. Kay iba naman may-ari. Salamat pa. Kadto sa dagat sa Dagat na siya para Cebu. Oo. Ari ko tanan ang complex, simbahan. Ari ko. Hospital, UB na. UB na diri hospital. UB na ko ang kanang eskwelahan. University of Visayas. Oh, Oh, sila pang Dalagit campus. oh, wow. College of Medicine. Dire siguro. Awan ra, orang ulat. Actually, Kanang